APR FC bari mu ikipe y'igihugu Amavubi bagiye kwifashishwa muri Sekafa Kagame Cup. Abakinnyi bane ba APR FC bari mu ikipe y'igihugu Amavubi bagiye gusanga bagenzi babo muri Tanzania kugira ngo bazayifashe mu mikino isigaje yo mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. APR yageze muri kimwe cya kabiri cy'iri rushanwa riterwa inkunga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse izakina n'umukino wa kimwe cya kabiri kuwa gatanu. Iyi kipe ihagarariye u Rwanda yagiye muri Tanzania idafite abakinnyi 8 bahamagaye mu makipe y'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Tanzania. Bahamagaye mu makipe y'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Mauritania. Nyuma y'uko imikino mpuzamahanga irangiye kuwa kabiri, u Rwanda rutsinda Zimbabwe igitego 1-0 mu mukino w'umunsi wa 8 w'amatsinda wo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Abakinnyi ba APR bari mu makipe barerekeza muri Tanzania. Abo bakinnyi ni umunyezamu Ishimwe Pierre, ba myugariro Ombolenga Fitina, Niyomugabo Claude ndetse na Mugisha Gilbert ukina ku mpande usatira izamu, aho biteganyijwe ko bazagaruka i Johannesburg saa 4 z'ijoro niho bazahaguruka. Hari kandi Denis Omed na Ronald Sekiganda bari barahamagaye mu ikipe y'igihugu yakinnye na Mozambique na Somalia. Mamadusi wahamagawe na Mauritania we nazajya muri Tanzania nk'uko bimeze kuri Nduwayo Alexis wari mu Mavubi. Umukino usoza amatsinda APR yari yakinye uwa mbere yari ifite abakinnyi 15 bo mu ikipe ya mbere, kuko Dawuda Yosif yari afite amakarita 2 y'umuhondo naho Jibril Watara arwaye. Gusa ikipe yajyanye n'abakinnyi 4 bakiri bato basanzwe bakinira Inal FC. Ikipe izahura na APR muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup ni ya mbere mu itsinda C ririmo MCC FC, Al Ahly, Wadi Madani FC na Al Hilal Soccer Club na Kotor FC. Kuwa gatanu aho ayo makipe yose anganya amanota 2 mbere yo gukina umukino wa nyuma mu itsinda. Niyomugabo Claude na Ombolenga bari mu kinyi batano APR yahamagaye mu gihugu, bari barahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, bakaba bagomba kwita bakomereza muri Tanzania kujya kwitabira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. APR izahura na Al Hilal muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. APR ihagarariye u Rwanda izongera guhura na Al Hilal Omdurman mu mukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup uteganyijwe kuwa gatandatu saa 5:30 z'i Kigali. Al Hilal yo muri Sudani niyo yazamutse iyoboye itsinda C n'amanota 5 nyuma yo gutsinda Kotor FC yo muri Sudani y'Epfo ibitego 3-1 kuri uyu wa gatatu. Ni mu gihe Mogadishu City yo muri Somalia yasigaye, nubwo nawe yatsinze Al Hilal Madan ibitego 2-1 kugira ikagira amanota 5. APR yari imaze iminsi 2 itegereje ikipe izakina nayo, kuko imikino yo mu itsinda A yarimo yasojwe kuwa mbere. Umukino wa kimwe cya kabiri uzayihuza na Al Hilal wagombaga kuba kuwa gatanu wimuriwe kuwa gatandatu saa 6:30 i Dar es Salaam saa 5 z'i Kigali. Inshuro ya kabiri yikurikiranya Al Hilal FC zihurira mu mikino ya kimwe cya kabiri, dore ko n'umwaka ushize aya makipe yari yahuriye ku kibuga cya KMC ubwo APR yatsindaga penalty 5-4 nyuma y'aho amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Amakuru ava muri APR avuga ko Jibril Watara utarakinye imikino 2 iheruka akirwaye, mu gihe Niyigena Clement wagize ikibazo ku mukino wa KMC we yatangiye gukora imyitozo yoroheje. Gusa ikipe itegereje abakinnyi 6 aribo Denis Omed, Ronald Sekiganda, Ishimwe Jean Pierre, Ombolenga Fitina, Niyomugabo Jean Claude na Mugisha Gilbert, bose bari bahamagaye mu makipe y'ibihugu. APR FC izahura na Al Hilal Omdurman muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Reka tuyifuriza amahirwe masa kugira ngo izatsinde, izatahane igikombe.